Sithanda ukubingelelana sonke izihlobo ezithandekayo endaweni zonke ezishiyeneyo lapha esikhona. Sisamukelana kusifundo salona leli viki, ngilibingelela ngilamukela. Nsithi Nkosi ilenzele kahle. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Ngizacela izihlobo zami nilazo lapha ukubana balibingelele labo bazisho ukuthi bangobani. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama leNkosi yethu uJesu. Kuhle ukuhlangana njalo esifundweni lapho iNkosi evumayo ukuthi sibe ngabakhulayo labacebiswayo sihlanganiswe ukukhonzana uThixo okhulumayo umfundisi uMila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, sibonga umlimi ukusihlanganisa njalo kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi yethu uJesu. Sithanda ukubonga umlimi osesihlanganisile futhi njalo kusifundo sanamhlanje okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuthatha ithuba leli ukubana sibe lomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba usinike lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sincedise nxa siza kufunda. Uphathise ababukeli, uphathise abalaleli, senzele kahle sonke. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga. Namhlanje sikwisifundo sesihlanu. Isihloko sethu sithi sona ukuhlabela ingoma YeNkosiEzweni lokuthunjwa kumbe ezweni lezizweni kumbe ezizweni. Hlabela ingoma yeNkosi ezizweni. I-memory text yethu lihubo lika 137 iverse ngu4. Ngilikhumbuze nje silokho sisebhukwini lamahubo. Yikho kulezifundo zethu khona laphana sifunda ngoJesu kumahubo. So namhlanje sizakhangela indinyano yokwaziwa ngekhanda u137 iverse ngu4. Verse 4. Singazihlabela kanjani izingoma zikaJehova siselizweni lemzini na? Singazihlabela kanjani ingoma zikaJehova sisezweni lemzini? Sihlobo zami, kanti lapha sike siucomba umpikitsho lapha vele kwakuhambe njani ukuze uIsrayeli azithole esekusona lesi sigaba ukuze uxoxe ngayo nale ndaba kwakwenzakelele. Xa usuka evesini laphezulu uqalisa, Yes. kuthiwa babe semfuleni ekhunjini lemfulo eBhabhiloni. Yes. Beze lapha ngokuthunjwa. Yes. Nxa usiya evesini esibili ikhuluma ngokuthi baphanyeka amacaco abo ezihlahleni. Yes. Kuyikuthi lokho esijayele ukukwenza kithi kakusasebenzi lapha thina sijayele ukuthi sinqoba ngokuhlabelela ngasisempini sikhonza umlimi wethu ngokuhlabelela so basebephanyeka ngumuntu othi mina senginqotshiwe ngiselamandla. Right. Babe sebecelwa ke ngabantu laba banqobile eBhabhiloni, hey aleke hlabela ingoma esayizwa lihlabela ngale, bathi bona ayihlabeleki ngoba asikho kithi. Okwesibili vele sithunjiwe asondawo yakithi sihlabela njani endaweni yezithombe thina singasobe ezithombeni. Bangabantu abalobuhlungu abazwe ukuthi impilo yabo isiguqukile bathi angeke baziveze ngentokozo kaNkulunkulu bona bephakathi kokuthunjwa. All right. Yeah. Okunye izolo bekusithi aluba isizwe siphuma sisiya kulwa singanqotshwa kwakuthathwa ngokuthi uNkulunkulu wabo unqotshiwe. Belapha nje bona kuthi ukuthi bazithatha njengabantu abanqotshiweyo loNkulunkulu wabo. Pho ke nxa bese benqotshiwe bazahlabela njani kuNkulunkulu onqotshiweyo? Right. Hey, kwakusiba njalo ngempela lapha sithunjiwe lo uNkulunkulu siyamdumisa njani sinjani bakithi? Yumbuzo esifuna ukuthi siwuphendule. Ukuhlabelela siselizweni lani khona manje umhlaba lo esikiwo ngumhlaba onjani nozilozi? Sithunjiwe ngowethu kuhamba njani kanti la? Sinanzelela ukuthi umhlaba lo wesono ubuhlungu kakhulu. Kulezinye izikhathi empilweni ukuthi uyezwa ngathi uNkulunkulu kakuzwa, wenza ngathi uNkulunkulu kasekho, ungamuzwa. Ngezikhathi ezinjalo kuba nzima kakhulu. Kuphanga kuguqula umhlaba. Umhlaba lo sasudala ngowethu angithi phela. Yes, ngokungalaleli uSathane wabuya wasithathela lama title deeds. So ucina usungasowethu sesumhlaba wezizweni sesithunjiwe la ubuthini ufundisa. Ngifikile ngomcabango ukuthi akutsho uNozi lapha ukuthi umhlaba lo udalwa wangumhlaba olungileyo.
okokuthi into zonke zazihamba kuhle. Ngibuye kithi kathesi. Yeah. Thina sisukelwa gole sithuthe lapha sasiya khona kwakula maxhaphosi. All right. Wawukwazi ukuthi amanzi aphana kapheli. Namhla uyazibuza ukuthi ayengakho na. So kutshintshile umhlaba ulokuguquka sungani indawo vele engaso esingasihlale kuyo. So siyindawo kithi nxa sukhangele singokunye singelinye ilizwe lingaso lethu. Kwenza ukuthi singahlaliseki. Lathi siyabona umhlaba usudlula kule ndawo mele siye kuyo. Kodwa ke isifundo sosifundisa ukuthi sisemhlabeni onjalo kumele singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wethu kaza ngasishilo ke lathi. Ulokhe lathi loba kunzima kunjalo sihlobo esithandekayo. Umhlaba esikiwo, umhlaba olendlala, umhlaba olenswelo, umhlaba olezimpi, olemkhuhlane siphuma nje ku-COVID. Lokho ikhona la khathesi. Leminye imikhuhlane esingakatholi kiyo ama-solutions kumbe ukuthi yelapheke. Siphile emhlabeni wendlala. Lo mhlaba ngempela asokhaya lethu. Umhlaba olobunzima. Kodwa loba kunjalo kumele sifunde ukubana senze njani sihlabelele kunzima kunjalo. Ke sikhangele lapha mandlo kuhubo lika 74 uPsalm 74 ivesi ngo18 sisiya ku22 verse 18. Khumbula ukuthi isitha besikuklolodela Jehova, ukuthi iziwula bezihlambaza ibizo lakho. Ungaqhubeli umphefumulo wejuba lakho ezinyamazaneni. Ungaze wakhohlwa kokuphela impilo yabantu bakho abahluphekayo. Nanzelela isivumelwano sakho ngokuba izikhundla zobugebenga zigcwele kulo lonke ilizwe ezindaweni ezilamathunzi. Ungayekeli abacindezelweyo babuyele beyangekile. Sengathi abayanga labaswelayo bangalidumisa ibizo lakho. Phakama, hawu Nkulunkulu, vikela okungokwakho. Khumbula ukuthi iziwula zikuhleka kanjani ilanga lonke. Hey, kwenzakalani lapha? Kuyini okwenzakalayo lapha kuhubo lona lele? Singabala ngapho ngemakhaya u79 u5 usiya ku13 ukhuluma ngindaba efanayo njalo. Sibonani lapha? Umhlabeleli usithatha asiphe ufanekiso omkhulu ukuthi sisempini. Now ukuthi sinanzelela ukuthi impikiswano le ekhona phakathi kwaNkulunkulu loLucifer iyasithinta thina ngoba idlalelwa kithi. So ukuthi ke nxa kunjalo ke aluba semumene enjalo kuyenzakala ke ukuthi uzizwe ungani ukhatshana loNkulunkulu. Simuzwa ekhala kuNkulunkulu ngoba enanzelela ukuthi impilo ingaphezulu kwamandla ethu njalo umuntu ongasiza ngoNkulunkulu. Okufika kithi la kithi ukuthi kulesikhathi lapho obona khona ukuthi lokhu sokungaphezulu kwamandla ami. Esikhathini ngithi ke uhlupho lwabantu suka bese siyadinga usizo endaweni ezingayisilo. Kodwa umhlabeleli simbona ukuthi uyananzelela ukuthi usizo umuntu aludinga kuNkulunkulu. Noze khangela lo 29 verse 8 lo 9 indaba elethwa ngungwenya la. Verse 8. Yes. Ungawethesi thina umlandu wabokhokho sengathi isihawu sakho singeza masinyane ukuza sivikela ngokuba sisebunzimeni obubi. Sisize hawu Nkulunkulu msindisi wethu ngenxa yobukhosi bebizo lakho sikhulule uthethelele izono zethu ngenxa yebizo lakho. Asisukele indaba indaba elethwe ngungwenya laphana indaba yempikiswano enkulu ukuthi sizithola sesiphakathi kwakhona lokho impikiswano enkulu phakathi kukaJehova kukaMikhayeli uJesu lo Satan ilwelwa yithi asinoniseni le ndaba yena la sisuka kubokhokho bethu la. Nginanzelela ukuthi lapha ibizo likaJehova bese lisengcupheni. Umhlabelele bese sithi ngenxa yebizo lakhe kasukume ayimele indawo. Ungananzelela nxa sikhuluma ngebizo sikhuluma ngesimilo. Ukuthi kwangazathi nguNkulunkulu oseyehlulekile ukukhipha abantu bakhe phakathi kwenhlupho ababhekane lazo. Wangathi uNkulunkulu kasela mandla. Sithola ibizo likaNkulunkulu liphakathi kokugconwa ekela ngomfake ngaleyo ndlela. Yes. All right. Siyabonga mfundisi. Umhlabeleli kwezabhale kanje uyakwamukela ukuthi kwenziwe ukuthi behlulekile njengabantu kuphila kuhle ngomthetho kaNkulunkulu kumkhonza. Bephula isivumelwano.
sokuthi libandla ekumele likhonze uThixo yikho bethunjiwe bafika eBhabhiloni la. So apha sithina ngibona uNkulunkulu ubudlelwano bethu lawe sobususiwe sokulempumela yokukhala lokulila. Kodwa lokhu uNkulunkulu sisize phela unganaki ukonakala kokhokho bethu. Uyazisa ukuthi ngingazalwa emulini engakhonziyo kodwa uThixo ngingakhala kuye uyanginyenyula ngikhuphe. Sinikwe isile labalali abukela ukuthi la nxa sidlula phakathi kobunzima sidla impumela yesono sika Adam owawayo. Silo Jesu ukumele simkholwe asephule kulamlilo lokuhlukuluzeka kuleli lizwe isizwe esingasosakithi sibuyele ekhaya lapho esibiswa nguJesu Kristu. Okay. Ingxenye bani esidlalayo thina? Angithi impikishwano le iphakathi kukaJesu lo Sathane. Ngxenye bani thina esidlalayo ukuthi siveze isimilo sikaJehova. Nanku sukulethile mfundisi Dubu ukuthi okwenza bathunjwa indlela ababeziphatha ngayo. Angithi yibo babehlamukile. Angithi vele umuntu thina nxa sesijeziswa sesikhala ngoJehova wakhona. Utshilo kuIsaya 59 ngwenye ukuthi hayi izono zenu izezinjani ezilahlukanise lami. Ngxenye bani kuyini esimele sikwenze ukuveza thina isimilo sikaJehova loba sisezikhathini ezinzima ezinjengazona lezi? Siyananzelela ukuthi thina okoqala silamandla okuzikhipha. Thina kuphela esikwenzayo ukweyama lokumethemba uJehova. Ukuthi la nxa umumo ungakhanya usumubi kangakanyana umhlaba ungathatha ukuthi uNkulunkulu wethu unqotshiwe njengomhlabeleli ekhala ukuthi uNkulunkulu uzothukuthela kuze kube nini. Right? Enanzelela ukuthi uNkulunkulu uthukuthele ngezono zabo kumbe ngezono zethu. So thina kuphela sifana lo mntwana othi sechayiwe ukhala esiya kunini omchayileyo. So la nxa izizwe sezikhanya sezingane ziyanqoba kodwa thina kudinge ukuthi simethembe sibambelele kuye ngoba usizo kalungeke siluthole kwenye indawo. Sike sakufunda isifundo ezidlulileyo ukuthi uDavida labaloba 121 uthi usizo lwami aluyikuvela kuNkulunkulu bezintabeni kodwa luyakuvela kuwe Jehova. Alright. So sikutshoyo loba kunzima njani thina sethembeni uJehova. Simkhonze kunjalo loba sisebubini obunjani. Ngithi kuguqula njani izimilo zethu ukumethemba uNkulunkulu kumbe ukumkhonza uNkulunkulu ukumhlonipha uNkulunkulu loba kunzima kunjalo uNkulunkulu loKristu singamthemba simkhonze kutshintsha njani izimilo zethu? Ziyaguquka ngoba omunye okhulumayo uthena ukwenza komuntu kuveza impumela ubudlelwano bakhe ukuthi buphumela nje loNkulunkulu nxa esenza ukulunga kumbe phambana lokulunga kwaThixo. So ngitsho loba isifundo lesi uthena impilo eyaphilwa ngoIsrayeli yokuphambanisa kumbe ukuhlamuka kuThixo yafakaza umlimo ongayisuye yabulala uthumo lukamlimo kuIsrayeli. Kwase kusenza ukuthi abantu baphila impilo yokubana uNkulunkulu senqotshiwe lawo bangamnqoba badlale ngoIsrayeli. So namhlanje balala babukele nxa siphila impilo engayisiyo sisusa abantu ekukhanya uNkulunkulu njengoNkulunkulu olosizo osindisayo simbonisa uNkulunkulu asindisiyo bese siphila bephila impilo engayisiyo. So siphambanisa isimilo sikaThixo nxa sephula kumbe sihlamuka kumthetho wakhe asinike wona. Alright. Ukuphambanisa isimilo sikaThixo kwenqabela njani ukuhanjiswa kothumo? Kulabantu abaningi abanye phela bayakutshela ukuthi hayi ichurch le angeni ngenxa yokuthi kunje andingendlela mina engiziphatha ngayo. Kumbe uJesu wena nxa enje mina ngisongenjani. Indlela esiziphatha ngayo ihambisa njani uthumo kumbe ilwenqabela njani ukuthi luhambe? Ungakhangela kuMateyu 5 verse laphana ingeka 16 ithi ngokunjalo yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini. Nginanzelela ukuthi sihamba balaleli lababukeli sizintshumayelo ezingenza ukuthi uNkulunkulu athethiswe uNkulunkulu akhonzwe. So ngazo zonke izikhathi kasizinanzeleleni ukuthi intshumayelo bani engiyichumayelayo esigabeni ngempilo yami. Siyabonga. Ake nisikhangele lapha sesisemnyango wokufa. Ihubo lika 41 ivesi ngo1 usiya ku4 lo 88 ivesi ngo3. Asike sibambe u41 verse 1 to 4. 41 verse 1 to 4.
Ubusisiwe lo onanza abahluphekayo. uJehova uyamkhulula ngezikhathi zokuhlupheka. uJehova uzamvikela alondoloze impilo yakhe. Uzambusisa phakathi kwelizwe angamyekeli emandleni ezitha zakhe. uJehova uzamqinisa lanxa elele egula, njalo amsilise avuke ekuguleni kwakhe. Ngathi, "O Jehova, ake ungihawulele. Ngisilisa ngoba ngonile kuwe." Right. Ungakhangela 102 ivesi 3 usiya ku5. Ungayibala la. Verse 3. Ngoba izinsuku zami ziyanyamalala njengentuthu. Amathambo ami ayavutha njengamalahle abhebhayo. Inhliziyo yami yonakele, ibunile njengotshani. Ngiyakhohlwa ukudla kwami. Ngenxa yokububula kwami okukhulu sengiphelile. Isigogo sesinamathele emathanjeni. Right. Ungakhangela uvesi 11, 23 lo 24. Uzafumana ukuthi yindaba efanayo. 11 uyathi ukuthi insuku zami zinjengethunzi la kusihlo. Ngiyabuna njengotshani. Angithi phela inkambo bani elethwa ngumhlabeleli lapha? Umuntu onjani lo okhulunywa ngaye? Nxa ucabanga ngakho ubona ngani kuyahambelana yini la inkambo uphakathi nawe? Inkambo bani elethwayo ngumuntu onjani esixoxa ngaye la? Umuntu lo uphakathi engathi ngesindebele kwelitshe lembokodo. Oh yes. Kakusela lapha abona khona kulempilo. Ngoba uzathena amathambo akhe anamathele esikhumbeni somzimba wakhe. Yes. Ngumuntu osezacile, impilo isiphuma, usebangwa lezibi. Alright. Ingcwaba nje nxa elibona sekungumngane wakhe ngoba sesiyakulo. Kodwa ke udokoza lalo ngolokuthi Nkosi akungizongephula la. Ngoba ngiyakwazi ukuthi wena amandla ulawo. Sinikwe isiqiniselo lethemba ukuthi kumumo kuwo mlaleli lombukeli. Lapho bona ngani wena kawungeke uphume othi vele mina lapha sengingofileyo sengilindele ukungcwatshwa. uJehova usithembisile ulathi kuze kuphela umhlaba. Kumele sikufunde ukuthi umhlabeleli wakhala enkosini wakwazi ukuthi inkosi engathethelela imelaphe imkhuphe lathi kunkambe sedlula kuyo singaba ngalezi ngezibi siyaphuma ngokukholwa kuNkulunkulu ngolithemba likuye. Siyabonga mfundisi. Loba kungagula njani asimethembeni indaba elethwayo. Ngingeza mntana. Okunye kusivezela ukuthi ukuhamba loNkulunkulu kakusenzi singahlupheki. Right. Ngenxa yokuthi impilo ayikhethi. Kunjani? Sonke uyakholwa kawukholwa ezilonguzelo ngowesifazane inhlupho asoyezisiceze osoqhakathekile ukuthi nxa sezisiqondile sibalekela kubani. Umhlabeleli anisakhumbula ukuthi uyahlabela uyakhuleka. Ukhuleka kuNkulunkulu ngoba ekwazi ukuthi lanxa kungabe kungehlula mina kodwa ukhona olamandla engimthembile. Siphila kade sinoze ebantwini vela bathi nxa ukhonza umela kunjani uhlupheke. Kunjalo yini? Hayi, sinanzelela ukuthi lapha sihle sivezele ukuthi ukuhlupheka yingxenye yempilo. Lanxa sihlupheka sinjalo, kasimeni sihlabela ingoma zeNkosi. Angithi bela. Mhlawumbe ngibancedise lami ngithi hayi nxa elengqondo enjalo kasizakala. Ngoba ukuba ngamaKristu sikuthatha kuJesu Kristu. Alright. Nguyothi kuMateyu 6:33 emhlabeni lizakuhlupheka. Kasangathi nxa lilandela mina lizakuthokoza lihlabelele. Uthi lizakuhlupheka lilandele mina kodwa mani nisibindi. Ngoba mina Jesu wakhona ngawunqoba la ndiyakunqoba umhlaba. Uyazi indaba elethayo isisa khona phana esiphambanweni. Nxa sikhangela uJesu esesiphambanweni indlela athwala nzima ngayo wahlupheka uJesu uzathi yena libona kusenzakala kanje kwesimanje pho kwesomile ngicabanga bani ngicabanga nalo ukuthi uJesu wahlupheka usinceda njani nxa sesingena ekuhluphekeni ekusweleni kumbe ekuhlukunyezweni sithi persecution usinceda njani ukuthi sime isibindi anti uthena ngiyindlela leqiniso yes nxa enguyindlela indlela enguye uJesu wabuya wangena ekuhluphekeni so sihamba ngendlela engena ekuhlupheni kodwa enqobayo ngoba la wanqoba so kusinceda ukuthi ithemba lethu liyabambeka ngoba esimlandelayo udlule kukho
wanqoba. Mina ngiyangizibuza abantu amadlozi ukuthi kathi uhlupho labo lunga. Right. Ngoba umuntu lo othi ugcina omunye kwabehlula ukuphila. Kodwa sesithi ugcina abantu abasempilweni yena esengcwabeni. uJesu esikhuluma ngaye wangena engcwabeni waphuma kuMateyu lapha 20 verse 8 amandla wonke anikwe kimi waphila. So sikhonza uNkulunkulu ophila wadlula kukho silethemba ukuthi lathi sawunqoba kwenye ilanga. Yes. Kusincedisa futhi angithi uJesu angakunqobela usulenkambo la. Nxa usuphambili laphana usuhlangana lobunzima ingqondo iyabuyela emuva ithi ukuthi kathi laphana ngadlula njani uchaphilulwa ndlo lubomvu. Nxa usufika kumara yempilo uyanazela ukuthi la nxa amanzi le baba impilo ibaba kodwa izolo ngichaphe lapho ukungachaphe khona kungela bridge ngoba lowo engimethembayo engiphakamisile wangichaphisa. So kuyasinika ithemba khona kubise kusinika ingoma yokuhlabelela ngoba sesinanzelela ukunqoba esikwenza izolo. Yes, angithi phela loba singena nga uJesu wangena kikho wadlula kikho asimeni isibindi. Kulombuzo ojwayelekileyo nxa singena izinhluphekweni lapha noza ukuthi kanti vele yena uJehova unga uNkulunkulu unjani unga. Ake sikhangele u42 iverse ngo1 usiya ku3 verse 1. Njengempala inqanela emifula yamanzi kunjalo umphefumulo wami uyakunqanela. O Nkulunkulu, umphefumulo wami womela uNkulunkulu ophilayo. Ngizahamba nini ngiyohlangana loNkulunkulu? Izinyembezi zami ziyukudla kwami imini lobusuku. Lapho abantu besithi kimi ilanga lonke, ungaphi uNkulunkulu wakho? Khanyela u69 verse 1 to 3. Mina ngikhanyela u63 verse 1. Uthi yena uNkulunkulu wena uNkulunkulu wami ngiyakudinga. Umphefumulo wami womela wena lomzimba wami uyakomela njengelizwe elomileyo lapho kungela manzi khona. 69 verse 1. Ngisindisa o Nkulunkulu ngokuba umsinga wamanzi usugamenxe ngentamo yami. Ngiyagalula enzikini ezitotayo lapho okungekho ndawo yokugcila. Sengifike enzikini izimpophoma sezingikhulela. Sengidiniwe ngokumemeza ngicela uncedo. Umphimbo wami usuwomile qha, amehlo ami asezefiphele edinga uNkulunkulu wami. Right. Ngemakhaya singakhanyela lo hubo lika 102 verse 1 to 7. Aseyibala la ngoba umcabango sesiwutholile la. Kuyini okubangela ubuhlungu obungaka kumhlabelelo okwenza zakhulume kanje? Zinhlupho bafowethu lapha labalaleli lababukeli. Kwesinye isikhathi ungafika emdulini wokucabanga umcabango inqunde nje emdulini. Imicabango yakho iyabe ingasasebenzi ucina ukukhuluma into ezingayisizo. Umhlabeleli lapha sefike kokucina kokucabanga. Kodwa unike laphana isibonelo sendluzela athi impala lwami elinye lithi impala. Impala nxa isiphakathi kokuzingelwa ixotshaniswa iyabe sibona ukuthi impilo yami kayisekho. Bathi igijima ngesiqubu ongaza kusibone ilande kwazi ukuthi kulamanzi kulesiziba khona. Iyakwazi ukuthi iphepha phakathi kwesiziba. Uthi yagijima kayimi iziye ingena iye enzikini yesiziba ibisizicilele kompani chikhanda izimele. Iyakwazi isilwane kumbe inyamazana edinga iyakuma laphana ikhangele kuphela ayisayindawo. So iyabe sicatshile sivikelekile. La uthi yena ngiyahlupheka ngiyazibona ngifelwe ngigulile imikhuhlane minengi kulendlala kodwa ngizagijima ngisiye eNkosini ngoba kungamanzi okuphila awami. Mina nginikwe insilela ukuthi babukela abalaleli asifundenini ukuthi la nxa siphakathi kwenhlupho ezinganani asibe neyimpala ekwazi ukuthi kuJesu kulokuvikeleka kulokuthula kulokuphila kuhle. Loba engakhanya ngani kakho asibalekeni siyakhona. Noze akubali lapha u102 uverse ngo6 lo7 kulomnye umcabango emfuna ukuthi siphume lawo lapha. Usulethile la uyaletha inyamazana ezijene izinyoni futhi khanyela u6 lo7 sicommente lapha. Verse 6. Sengifana lesikhova senkangala njengesikhova semanqiweni ngilala ngikhangele senginjengenyoni ehlezi yodwa ephahleni.
Right. Inyoni nxa izihleli yodwa ephahleni. Le ndaba yenkangala lapha sitholani ngenkangala nxa umuntu esekhuluma ngenkangala. Ungakhangela inkangala kuyindawo engatholakala amanzi, akulazihlahla. Mhlawumbe sithi kulichebechebe, ilanga liyachisa. Lanxa yazela ukuchisa ilanga akula lapho ngathi kulomthunzi engizacatshisa khona ikhanda. Akula kudla futhi ongakuthola enkangala. Now abesebenza umfanekiso nalawo esitsho umumo esabe sesiphakathi kwawo ukuthi uyabusa phakathi kohlupho lona ukuthi uyazama kulowo athi hayi angeke ngakusiza uye kulowo ukuthi ugcine sekhangela phezulu akwazi ukuthi emaceleni akusasiza angisatholi isizo la usizo selungavela njani selungavela phezulu kuphela ngoba enanzele uzathi ukuthi lufana lokoma uomele uNkulunkulu ngoba ekwazi ukuthi uNkulunkulu enjani nguye kuphela ongamsiza. Right. Kulezigaba lapho esayisifike empilweni zethu kukhanya ngani inkangala ngithi phela yes and nxa usenkangala lo Jehova uyabumbona ekhatshana uzubuza ukuthi where is God ungaphi umlimi kuyakufika esigabeni ezinjani ziyafika mina nte ngibala ngacabanga uJohn sephathusi wayesenkangala right inkangala kodwa ke wasinika isifundo sokuthi ekhona phana wayidinga inkosi wabhala uSambulo right kwakumele amadoda ahlabelela nxa isenkangala eBhabhiloni ngoba umlimi usebenza lo muntu lapha khona nxa emkholo so empilweni siyafika enkangala yokuthi umntwana uyafail esikolo abone siyinkangala ukuthi angisahambile abanye bami nasembiyele emuva umama uyafail emncane abe ngumfelokazi impilo engajayelekanga naleyana umuntu ebandleni uyakhubeka awe athi angisabuyela ukukhonza sesenkangala sengiyisona ukudlula abanye uJesu thena hayi njengendluzela gijima ubuyele kuye uzabuya kuvuse njalo. Futhi omunye umpikitsho oconjwa la ukhanya ngani uNkulunkulu khatshana kunjalo ungakhangela uJobe uJobe anti nxa iqalisa ithi akula muntu wayilunge njengoJobe kodwa wathi sesenkangala uNkulunkulu wathula kwaze kufika ku chapter 38 sokuseqineni ngale ethule thezwi uNkulunkulu engani kakho akuyihlanganisele lokho u10:12 lapha kuPsalms 10 verse 12 verse 12 ifithizela indaba leyo ukuthi angani ukhatshana yes vuka Jehova phakamisa isandla sakho oNkulunkulu ungakhohlwa abazihluphekelayo u22:1 22 yes verse 1 yes Nkulunkulu wami kungani usungidelile na kungani ukhatshana kangaka kokungisindisa khatshana kangaka kwamazwi okububula kwami. Ungakhayela u27 verse 9 uthi yena ungangifihleli ubuso bakho ungayixoxi inceku yakho ngokuthukuthela wena obulusizo lwami ungangixoxi ungangichiyi uNkulunkulu wokukhululwa kwami. Umpikitsha lo noze ngifuna siqale kwela ukuthi ngeke kufike yini izikhathi lapho uNkulunkulu ekhanye ekhatshana kumbe ngekho kumbe ezithulele kuyenzakala kuyenzakala ukuthi uNkulunkulu athule kungayisikho ukuthi kakho yikho lapha nesithi la kwenza ngathula kuthi ukuthi kuyavuma khona lokho ukuthi uNkulunkulu athule kodwa ekhona ekhangele right. Nginanzelela ukuthi namhlanje sikhangela kusifundo sanamhlanje lanxa kunjalo uNkulunkulu ekhanya ngathi uthule sithola umhlabeleli yena engathulanga isikhuthazo balaleli lababukeli ukuthi kulezinye izikhathi ozwa sengathi uNkulunkulu uthule ungathuli njengomhlabeleli ungathula ngithi lo bekhanya ngani njalo wayethi yayithanda le ngwenye yawo ngiyayithanda le anti sinanzelela lapho ukuthi anti sifunda ngokukhuleka sithola ukukhuleka kuSamu ngezinye indlela uthi yena lanxa ungazuthule mina ngizakhuleka uyakufana lokuthi ujayela ukuthi umngani wakhe lo bayakhulumisana kodwa all of a sudden umngani usethule uthi yena ngasoze ngithule ngizahlabelela ngizakhuleka ngakuwe uza unjani uze ungizwe kumbe uze wenze olunye ulutho mfundisi nxa sokunjalo yona le ndaba elethwa ngwenye kuyini okukusizayo kumbe uza kunceda ukuthi wale wobambelele ukholo lwakho luqine khonapho nxa ususizwa ukuthi uNkulunkulu ukhathi kumbe ufelwe umsebenzi uphelile uthi akula response ongakwenza wale ubambelele kuyini okwanceda uJobe bala bebambelele ehlaselwe bachithe ukubonga ngiqale ngilethe umcijo athi umfikele ukuthi nxa ubala u22 lawana
verse 1 ngamazwi akhulunywa nguJesu esiphambanweni kunjani wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na ngase ngithi mina nxa uJesu enguye umntaka kaNkulunkulu wakhuluma esegqoke ukuba ngumuntu kuyavuma ukuthi ngikwazi ukuthi ngingumuntu ngizakhuluma kodwa uJesu wabambele wazowanqoba so kunginika ukwazi ukuthi nxa uJesu wakhuluma kodwa wasithwala isiphambano wazi wayavuka engcwabeni lathi singesabi ungazosufikelwe ukuba ngumuntu subuthakathaka buyela uthi kanje uNkulunkulu kazange athi angichiya uthembisile kunginika isiqiniseko ukuthi kasoze angichiye ngingehluleka ukukhulume ngehluleka ukwenza kodwa ngingabambelela ekugcineni ngizanqoba ngoba uJesu wanqoba omunye lobayo uthi kubuza umbuzo uthi kanti uNkulunkulu wayengaphi uJesu esiphambanweni bese sithi wayekhona lapho uJesu ayenjani ayikhona kasichiyi usithembisile isihlobo esithandekayo kakusetshenzwe ukholo lwethu izikhathi zonke sale sibambelela indaba le yamangalisa izikhathi eziningi thina sikujayela ukuthi nxa ngingakufakela imessage ngibone ukuthi uyibalile yablutika ngiyalwa lapha sithola isifundo esimangalisayo kumahubo ukuthi la nxa kunjalo simthola thatheleli thuba ukuthi udinga uNkulunkulu ngezikhathi ezinjalo abesezinanzelela laye angazi ukuthi ngesindebele singakufaka kanjani ukuzihlolisisa njengabantu lapho umlimi ethule kwezinye izikhathi ukuthula kwethu singathi uthule kanti thina yithe sisukileyo sakhatshana laye sesisizwa ngani unjani uthule so singafunda ukuthi ngezikhathi ezinjalo kasizehliseni siye kuNkulunkulu athi lokho esikujayele ukuthi siyabe sesile ukuthi ngufakela ama message awuphenduli kuba njalo umntalo khona vela ukuthula kwaNkulunkulu akutsho ukuthi kakhulunywe phela ukuthula isilence it's a mode of communication uyacommunicate khona ba kusasetshenzwa njengoba kwathinta umntala lapha ukuthi kujobe khona pha wayengathulanga umntana wayebukele besenza bakwenzayo wathi sengenela wabuya le solution izethembiso zakhe ziyake zehluleke yini ake nisikhangele uPsalms ngo77 uPsalms ngo77 sikhangele lapha okwenzakalayo khangela u1 to 6 ngakhala kuNkulunkulu ngicela uncedo ngakhala kuNkulunkulu ukuthi angizwe ngathi ngikhathazekile ngamdinga uJehova ebusuku ngazelula izandla azezadinwa lomphefumulo wami wala ukududuzeka ngakukhumbula oNkulunkulu ngabubula ngacabanga umoya wami wancipha wala ukuthi amehlo ami avaleke ngangikhathazekile ngisehluleka ukukhuluma ngakhumbula ngezinsuku ezedlulayo izinsuku zakudala ngakhumbula izingoma zami ebusuku inhliziyo yami yacabanga lomoya wami wadinga nkambo bani elomhlabeleli la nxa eloba la nkambo bani angena kiyo kuyini okwenzakalayo ngesilungu bathi umeditation alright uyacabanga ngoThixo wakhe amenzele khona izolo lapha adlule khona ebunzimeni uThixo embambile ngesandla sakhe esilamanxeba kodwa emsilisa abese sitsho lapho ukuthi ngazibona ngikhala ngaze ngacabanga lengoma engangizihlabelela anti yabona ukuthi sikhuluma ukuthi singahlabela njani ingoma uyathi ukuthi nawayehlabela izolo so inkambo yamaKristu ngaso kunzima cabanga lapho akwakhuleka khona lapho akwahlabelela khona lapho akwabala khona iBhayibheli kuyakunika amandla ukuthi qhubeka ngoba owakwenza izolo uNkulunkulu wayizolo lo wanamhla lo wakusasa uyafanana so usiletha ekucabangeni esike sakwenza izolo kusavuma uthi uThixo khona singakuletha emicabangweni uzavela velele khona ukungabi kwakhe khona yithi sesikhatshana ngemicabango yethu yena ukhona sesikhathi soNkulunkulu kithi angithi vele yebo ngwe khona singanazela lapha enguthandayo ukuthi lanxa ebona sengani uNkulunkulu mhlawumbe kenzi lutho akufike emcabangeni wakhe ukuthi uNkulunkulu usehlulekile mana nhle ngikhohlwe ngaye yikho simthola elokhu enjani ekhuleka ekhala ukhala ekhangele ngakuNkulunkulu yikho okuqhakathekileyo kithi baphela balaleli ukuthi la nxa singaze sikhale asikhaleni sikhangele kuNkulunkulu ubusizo vele kalisuze luvele kwenye indawo luza kuvela kuNkulunkulu kuyathinta lapho emhlabeleli ungakhayela amavesi 2 3 lo 4
lapha ukhuluma ekhala etsho uzathi na kufo lapha lobuthongo akasabutholi yakufika ezigabeni izihlobo zami ukuthi ehambeni lwethu lolo buphela ubuthongo sibili udle kuhle sibili wenze konke kuhle kodwa bungehli ubuthongo angithi be yes uzwa ngani uNkulunkulu ukhatshana ubudinge lobuso bakhe bungekho ukhale kuye umfanekiso esiulethelwa lapha umhlabelele uthi kodwa uNkulunkulu uyangenela loba kunjalo asikhangele uvesi u19 ka77 khona phansi verse 19 indlela yakho yadabula olwandle umkhondo wakho phakathi kwamanzi kodwa izinyathelo zakho zazingabonakali verse 20 wabahola abantu bakho njengomhlambi wezimvu ngesandla sikaMose loAaron right sike sibuyele kuleyana ndaba kwayithinta udlula mfundisi indaba yokukhangela muva ukuthi umlimi ukwasithungamela angithi phela kulezinye izikhathi lapho kwabona isandla sakhe wakuchaphisa ulwandle lubomvu angithi phela uNkulunkulu uthi usiyafika eMara uthole vele sukhohlwa ukuthi umlimi usho nxa wavula ulwandle ngachapha amanzi ngehluleke ukwenza anambitheke nje amanzi kuphela so nxa singena enkambeni lezi kusisiza njani ukukhumbula akasenzela khona izolo kuyasisiza sike sakuthinta mbijana ukuthi kwenza sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wethembekile uNkulunkulu njalo uyenelisa uNkulunkulu uyasiza uNkulunkulu uyaphendula lanxa kwesinye isikhathi kube ngani uyaphuza ukuthi aphendule kodwa nxa esukuma esenza olunye ulutho kuyivesi esikusayibala lapha athi uNkulunkulu sukuma angasukuma kuyenzakala izinto ngoba nxa eke wangisilisa izolo nxa sengihlangana lohlupho ngiyamtshela uSathane ukuthi lo phela ngihamba laye izolo kwehlule ifana lo mntwana ehamba lo yise akula uzithi ubaba wami uyamchaya ubaba wakho engakaze babone besile ngoba ukukholwa alakho kuyise so lathi ukukholwa kwethu kakukhule kuNkulunkulu ukuthi lanxa uSathane ngaletha iziphepho simtshela ukuthi phela ubaba uyakwehlula right yazi ulethenye idimension lapha elder indaba yokuthi sibe mazi uNkulunkulu simethembe nguyotshayelayo ulokhu ephethe intambo anti kunjalo ngifundisi njalo sibi yes ngoba izikhathini eziningi ungabona vele sesikhala kasokusifikele uyabusukwazi ukuthi hayi songani lo engikhonza kwehlulwe vele yikho kusenza sikhale so kungasinceda njani ukholo vele ukuthi lukhule simethembe kuyini esingakwenza singafunda luphi ugwalo olusincedisayo ukuthi simethe simazi ngcono uJehova ukuthi he is able ngisukele khona phathe sitshe khona ubaba uNgwenya ukuthi lanxa umhlabeleli wayele usukuthi lengalali kodwa ukucabanga ngalokho umlimi amenzela khona emuva kwamnika amandla athile ukuthi umlimi lona akatshintshanga ngoba otshintshayo yimi la indaba yokukholwa babukela balaleli yesinika amandla ukuthi simethembe uThixo yikho Jesu thina kuHebrews ngaphandle kokukholwa angeke simthokozise ngoba uNkulunkulu simbona simazi ngokukholwa lokho akukhulumileyo ngeke nike nje umfanekiso umfana omunye kuthiwa ibhasi yayisidladladlela ingane izabhewuka right bafice vele uzilalele sibili busy uyazibalela ngabe namhlanje bayizibalela ifoni yakhe lokho ebusy so kathi abantu bonke sebesukumile bangumkhosi wena wapho ngokuthula wathi lihlutshwa kuyini ochayelayo ngubaba ngiyakwazi kangekambulali siyakuyafika lapho siyakhona umuntu oloyise onguNkulunkulu omkholwayo kaphumi ekukhonzeni langayegulelo lanxa kule covid uyahlala eChurch lanxa imali engasathengi kayekeli ukukhonza ngoba uyakwazi ukuthi owadala imali uzangcina madoda so asimazini isihlobo esithandekayo I recommend this book asamensebala ilizwi lenkosi sizaba mazingcono inkambo yabasendulo abadala bethu bendulo banqoba babe ngabantu njengathi banqoba kuzasisiza ukuthi simazi ngcono nozi ake sikhangele lapha funa abangcwele balingwe ihubo lika 37 iverse 1 ubalelo 8 verse 1 ungazikhathazi ngabantu ababi loba uhawukele labo abenza okungalunganga right verse 8
Xwayana lokuzonda njalo ufulathele intukuthelo. Ungakhathazeki. Kukhokhelela ebubini kuphela. Khangela 94 verse 3 to 7. Ngizakhangela 49 verse 5 to 7 lapha. Ngizakwesabani ezikhathini ezimbi lapho ububi babangizingelayo bungihanqa. Abantu abathemba inotho yabo bezincoma ngobunengi benotho yabo na. Impela umuntu angeke azihlenge, angeke amnike uNkulunkulu inhlawulo yokuphila kwakhe. 94 verse 3 to 7. Yes. Koze kube nini ababi o Jehova? Koze kube nini ababi beklamasa na? Bathulula amazwi okukloloda, zonke izigangi zifuthelene ngokuzikhukhumeza. Ziyabanyathezela abantu bakho o Jehova, zicindezela ilifa lakho, zibulala umfelokazi kanye lowezizweni, zibulala intandane. Zithi uJehova kaboni, uNkulunkulu kaJakobe kananzi. Hey madoda. Uverse 3 ka chapter 125 uthi ngoba ukubusa kwababa kakuyi kuba khona elizweni elinikwe abalungileyo. Funa abalungileyo belulele izandla zabo zokubi. Isihlobo esithandekayo. Kula mavesi sesiwabalileyo. Kuyini okwenzakalayo kumhlabeleli la? Singakuqathanisa nje kuyenzakala yini kithi ababi bayaphuma kuyini okwenzakalayo kithi singa-identify yini ngalokho okwenzakalayo kula mavesi sitholani? Umlobi lapha uthe khangela emaceleni ubona ababi bephumelela. Alright. Ubabona bephumelela bengaphumeleli kuphela kodwa bemkhangelela phansi lo nkulunkulu wakhe. Khoma uqhubeka. Kuyenzakala yini kusizukulwane sakhathesi? Ababi baphumelela. Kuyenzakala mfowethu ngoba ungakhangela wena olakho usukhangela lo munye ongamazi uNkulunkulu, omunye evelele kusebenza engasebenzi, umsebenzi ongaba njengowakho. Uyazibona usiba mncane nxa uNkulunkulu ungazange umnanzelele kuhle. Bayanqoba baphumela. Abanye badle babazi bachumayele levangeli lokuthi ungabona ukhonza ungaphumeleli ka ukhonzi kahle. Alright. Akutsho kuyenzakala. Emhlabeni esikuwo kulabantu abasebenzisa izinto zabo avukesele inkomo eziningi. Alright. Siyabaza abanye sababona nxa esifa lazo siyaphunga kuphela. Hey madoda. Yiba sibahawukela lapha. Yikho umlobo akutsho ukuthi ngathi ngikhangela futhi ukuthi kulabantu abavuka sebenothile, omunye into ziyahamba funde kahlupheki, umendo ku right, asekhangela abantu sezibona ngani yena umlimi wakathi indaba engambusisi. Kodwa ke umlobi lapho uthi hayi mane enkosini ngoba lokho umuntu akwenza ekucineni kuzaphetha ngani ngaphandle ukuthi uNkulunkulu aziveze ukuthi ungubani. So indaba ngiyokuthi balalela babukeli singakholisi ukuthola izinto zingalasibuso sikaNkulunkulu ngoba umlobi usicine sitshengisa ukuthi kakuphumeleli kuyaphela kuchabalele endleleni. Hey madoda. Nozi. Kuyini okwenzakalayo kini abantu abatsha lapha libonani? Baphumelela yini abanjani? Mina nginanzelela ukuthi lapha indaba elethayo indaba engenza ukuthi abanye bachelele ngoba uzathi ukhangele ubona ngathi izinto ziyahamba ngale. Kwangathi ungani ungazuyeqele khona kodwa sithola ukuthi siyafunda ukuthi hayi singakugwabikeli khona phana singakuhawukeli. Sungafisa la ukuthi lami kungihambele kalula nje uyakuhamba the hard way ngendlela enzima sibili. Uyazi ngikhumbula ngikhuluma labanye abafana even sisafunda ngwenya wawuthola ukuthi ongabafana okwakubhema imbanje so ukuthole kubulala imitsi. Uchaya imitsi kuzibhemile imbanje kunjani? Wena ubalile iBhayibheli zingaboni ungaboni lutho. So kwesinye isikhathi kuba lezi lingwe ezinjani ufuna sisukele kuma level zona lana. Omnye wathi abantu abatsha bethi laba amantombazana angezwayo eganyile. Uthole yikwathola umendo sibili. Angithi be uthole wena oqotho akulala uthola njani oluhamba. So izinto ezinja yoma challenges esihlangana lawo. Asiqathanise lehubo ngiyakwazi indaba lehambelana lehubo lika Asafu le u73 angithi phela nxa sikhomenta singakhomenta siqathanisa la lokho akukhulumayo ikakhulu ku73 khanyela uverse ngu4
verse 4. Yes. Kabalazo izinhlungu, imizimba yabo iphilile iqinile. Right, 5-6 ukhona. Kabalayo imithwalo enzima, ejwayelekileyo ebantwini, kabahlukuluzwa loba yini njengabanye abantu. Ukhuluma ngababi la, kuthiwa kabaguli, imizimba yabo iqinile, kabasweli, inzalo balayo, izifuyo zabo ziyengezwa. Vele nxa iqalisa ukuthi indaba esijwayeleyo lathi babukeli labalaleli eku-Psalm 73 esithi mina ngiphose ngenze njani bakithi ngatshelela uma kade ngikhangela ababi singaqinisa sinonise lapha kuyini okwenzakalayo especially ama-verses zona la aku-73 engikuthandayo ukuthi akapheleli khona laphayana alobu phelela khona phana besebe silohlupho kodwa uthi ngathi sengibabonile uthi unyalo lapho salwatshela ngendlela uthi ngapho sangawe ukukholweni kwaze kwathi ngaze ngaya etempelini ngabona isiphetho sabo right ubusunanzela wasenanzela ukuthi hayibo bangabe bephumelela okwalapha emhlabeni baphumelela yiko sithi olobayo futhi uthi asifuneni inotho yethu ezulwini lapho kungela nondo khona enjani engayidla uthi ngasenanze ukuthi bona okwabo bagcina beyinjani beyikudla komlilo ngoba ekugcineni ukwahlulela kuyeza esekhangele ngale kokwahlulelwa neze ukuthi hayibo ekwahluleleleni akuyi ngokuthi ucebe kungakanani kodwa kuya ngokuthi uthembeke kangakanani kuNkulunkulu wasenanze ukuthi ungathembeki kwabo kwenza abalahlekele ngokuqhakathekile ukudlula inotho kungumbuso kaNkulunkulu. Membukungezelela khonapho. Nginanzelela ukuthi isiphetho ungabasazi kawethuki. Right. Kumbe kungabe kulibhora sokuliphinde kwesibili ukulibukela abanye sebengahlala abangahlaliseki kodwa uyabuhlalisekile ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi kuphela njani lapha. So lathi balaleli lababukeli isiphetho sendaba ukuthi uNkulunkulu konke uza kufaka ekwahluleleni. So kakungasikhathazi kakusinike isibindi ukuthi ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uza kwahlulela. Uza kwahlulela ngithi phela akucini khonapha ungakakhomenti umfundisi Dube ngicela into zasibalela uverse 20 lo 27 ukusuletha icomment yakho ku23 ku73 khona. Verse 20. Njengephupho nxa umuntu ephaphama kuza kuba njalo lapho usuvuka oJehova uzabeyisa njengemifanekiso yengqondo kuphela. 27. Labo abakhatshana lawe bazabhubha uyababhidliza bonke abangathembekalanga kuwe. Right. Qhubeka mfundisi wami. Lapha uletha ukhuluma ngababi isiphetho sabo ukuthi kuphethwa sokunjani. Ngumuntu ophakathi kokuhlukuluzeka ophakathi kwenswelo umhlabeleli lapha awuthena ngithe lokho ngihlezi kumume nguwo ngase ngikhangela umakhelwane ngale ngafica ukuthi into zihamba kuhle abantwana bazifundela bembathile kulokudla ngabacobile akulanto abahluphayo kodwa uthi ngemva kokucabanga isikhathi seside ngase ngisiya etempelini kusentswana kathi kulani kusentswana kule nkonzo kaThixo kunjani kulani kule ngqubo yempilo yomhlaba kusukela udatshula kusiye kugcineni wasefica ukuthi hayi into abalazo lezi lenotho yabo lentozo yabo le ngesikhatshana ngoba nxa esesiza uJesu kulo kwahlulelwa kulo mthetho ndaba wafica ukuthi wathe ngena wachayisana lelathi lomhlatshelo besitsha bona bazabe imhlatshelo yemisebenzi yabo yena umhlatshelo wakhe nguJesu ozayenza sindise ekhaya ezulwini so kumele sibe kwazi ukuthi ungazibona umuntu ephila ngemithi echela kungani kuyaphumelela hayi uzaba ngumhlatshelo ekugcineni ngoba uThixo uthe kakulunganga ukuphila ngezinto zomhlaba balalela babukeli kasibuyeleni kuJesu siphile ngaye abe nguye osibusisayo ngoba leBhayibheli liyathi ukuthi inotho ungayifuni ngendlela ezingayisizo ngoba ekugcineni iyakubulalisa wena kodwa inotho kayibuye ngoNkulunkulu ebusisile iba yisibuso kuwe lokubusiswa futhi emsebenzi kaLulimo usiya phambili ngayo. Uyibeka kuhle mfundisi. Kunenge singena kikho ngabantu abatsha ngamanina abadala uyazi kunenge singena kikho nama challenges esingena kikho kodwa namhlanje esikukhunjuzwayo ukuthi hayi singethuki ovikela uIsrayeli kalali njalo kawozeli angangani kwekuthule kodwa is still in control umcabango lo okwazi ukuthi uJehova nguyophethe intambo
Angithi phela loba singena nga usithintile indaba kaJahana lwana wayekholisa ekwazi ukuthi hayi ubaba nguye driver kusisiza ngani uyazi ngwenya lapho nxa singena lapha kuzinhlupho iqiniso sibili kuyakhohlakala ukuthi great controversy vele kuhamba angithi phela so now ukuba lokholo kuJehova nxa silingwa singena ezinhluphekweni kusisiza ngani ukuthi sikholwe kuJehova ikakhulu nxa singena ezinhluphekweni singakafika ezinhluphekweni omunye umngane wami uthe khuluma othengisayo uthi nxa esifika lapha nengakafaka itafula lakhe uyathola abanye bechela besenzeni uthi la nxa sokuthengisa lapho ubona ilayini inde ngale kuyathengwa okuthi ekugcineni uyabe usulingekile ukuthi la uphosa uthi nje ubunozethi ukuthi ngiphosa ukuthi ngene ngiphume kulesi stimela ngeqele ngale kukanti okuqhakathekileyo isiphetho right nxa sizangena phakathi kwezinhlupho la nxa sizadlule kuhluphekeni osokuqhakathekile ukuthi thina sibe lempande kuJehova asigxileni kuJehova uthi liza kulazi iqiniso leqiniso liza kulikhulula okwenza ikholwa ukuthi kuntengantenge ukuthi uNkulunkulu sisamsilela kasikabi lenkambo yakhe omunye wathi khuleka wathi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu andise izinhlupho zami kwenza ukuthi ngingaphumi kuye ngoba nxa sengikhangele emuva ngizabona okunengi angenzele khona kulokulutshwana okunzima engihlangana lakho so asigxileni kuJehova angithi phela loba sokunzima songani ukholo lwethu luvivinywa lapha namfundisi izinhlupho asibambeleleni sibe mazi sitsho ngempela ukuthi siyamazi umhlengi wethu yebo mfundisi kulama verse lapha nanikwe ngolobe isifundo uMakhubo ngu36 verse 5 siya ku10 uMakhubo ngu89 verse 2 siya ku8 uthena la nxa lapha umhlabeleli wayengalaqiniso lekusasa yakhe yes kodwa ke yena wabakwazi ukuthi uNkulunkulu ulothando lungapheliyo uThixo uthembekile kangaka kazaka aphosise ukungagcwalisa izithembiso zakhe ngokunjalo ke lathi kasibende lesibonelo leso sokwazi ukuthi nxa sokunzima ungakhangeli umakhelwane ungakhangeli abaphansi khangela phezulu ngoba phezulu kulamandla vele umuntu okhangele phansi kalamandla ngathola kodwa ungakhangela phezulu ulokudonsa usuke lapho khona nxa ukhangele phansi uyabulo kutshoniswa phansi kuloko okhala ngakho so kumele siphakamise amehlo ethu abheke kuThixo ngoba nguyobusa zonke izinto lomhlaba wonke jikelele umhlabeleli uthi ngaphakamisa amehlo ngakhangela phezulu ngathola ukuthi ekugcineni siza kunikwa usindiso ngokubekezela ukubambelela kuThixo iyahlabeleka yini siyabona ingoma iyahlabeleka yini ingoma siphetha la nxa kunje omakhelwane bephumelela bengakhonzi angithi be iyahlabeleka yini ingoma ngifelwe iyahlabeleka umsebenzi uphelile elizweni kuyinkangala iyahlabeleka yini yumbuzo esifuna ukuphendwe elizweni lokuthunjwa mina ngithi iyahlabeleka alright siyayihlabela phela ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo kunjani so nxa uhlabelela umphefumulo uyaphakanyiswa usiya kuThixo lo Jesu laye esiyathola isiphambano ukuthi abahlabelela ukuhlabelela kuyisikhali sakwa-Israyeli bantwana benkosi abakhonzayo kasigxileni ezingomeni zikaThixo ziyanqunda ububi ziyaphakamisa ukukholwa lesiKristu noze siyabonga mfundisi sinanzelela ukuthi silonke sigqugquzela sifithizela ukuthi hayi kuyahlabelela kuphela kumele sikhangele kuJesu singakhangeli ezinhluphekweni zethu kasikhangeleni umpikitsho omkhulu isiphetho sendaba lokuthi izinto zimi njani kuzahlabeleka kodwa singakhangela izinhlupho akuzukuhlabeleka yes ongweni obhalayo lapha uthi ukukholwa kuyakhula aluba sihlangana kumbe aluba sivivinywa aluba sifikelwa ikuthandabuza aluba sifikelwa ikuzanyazanyiswa inxa zonke uthi ukukholwa kuyakhula bese sithi ke inkambo lezi esizithola kulokhu kuvivinywa yizo ezinika isisindo salokho okuzaphuma kucineni igolide lingena emlilweni
umlilo ungakhanya ubuhlungu kilo kodwa ngase lihlambulukile ngalo ivalue yalo iphakima kumangalisayo bese sithi ke lapho uEllen White ke nxa singene kuvivinyweni asihlabeleni iyahlabeleka ingoba ngoba oDaniel labafowabo bangene kuvivinyweni oShadrach oMeshach Abednego bephosela esandleni somlilo iyahlabeleka ngoba kuyanqobeka uJesu laye wangena kiyo wanqoba so lathi kuyanqobeka iyahlabeleka. Siyabonga. Iyahlabeleka. Asibaleni uTestimonies for the Church volume 5 page 57 578 siya ku579. Uyasho ukubana loba ubuso buka Jehova bungani bufihlakela sibubona isikhathi sokuthi sibudinga angithi phela nxa ethuli khona phana asimdingeni uJehova sihlobo esithandekayo asambeni siyefakaza iyahlabeleka ingoma loba kunzima ufelwe wena qinisa abantu ugula umzimba lo uphela lawo sibangwa izimi njengoba sike satsho iyahlabeleka ingoma asikhombene abantu kuJesu owafayo wavuka sibatshela ukuthi hayi ozayo unjani bakithi uyeza akayikulibala othembisileyo njalo unjani uthembakele sihlobo esithandekayo kuyavuma ukuthi sihlabele yona le ingoma elizweni lokuthunjwa umlimo lomusa angana ngasisiza lapho esikhamba khona sibambelele kuwe mfundisi ungasho amazwi akho ukucina nozi obesicina lapho umdala asikhulekele. Ngiyavuma lami ngithi iyahlabeleka silesibonela uPaulus noSilas uPaul noSilas besejele kwasho kunzima lapha ukuthi vele bevukela ukuyagwetshwa ukuthi bayafa bayihlabela ingoma ngengoma kuphela amaketa nasuke ezandleni lenyaweni baphuma sizaphuma kulumhlaba wokuthunjwa ngokuhlabela ingoma yaKristu kunjani. Siyabonga sinanzelela ukuthi abangane bakaJesu labo bayangena phakathi kwezinto ezinzima. Lanxa kunjalo singakwenza konke ngoJesu esiphamandla singahlabela ngoJesu esiphamandla. Asihlanganeni kuviki ezayo sisithi thina ngiza kuvuka njalo kulesson yesithupha. Mdala ungathi akho ugcina siyabonga asikunanzeleleni futhi bayabukela labalaleli siphakathi kwempi kusempini asihlabeleleni kunjalo aluba impi isichisa siyaphambili siyakhuleka siyahlabelela umlimu uza kusithungamela umlimu uza kusiphathisa asikhothamsena amakhanda sikhuleke nini babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga umsa omangalisayo sibonga sona lesi sifundo esisinike isiqiniselo sokuthi lanxa singafika ekuvivinyweni kwezimpilo zethu singafika ebunzimeni bempilo singalibali ukubana ukhona wena njalo ingoma iyahlabeleka ungakhathalekile umumo esiphakathi kwawo ngoba wena ongumthungameli wethu wanqoba sisizeke Jehova ekuhambo lona lolusasele ungakezi sime sibambelele ngakuwe sihlabele ingoma uze uqhamuke ngamafuzo setha siye ekhaya sicela konke ngoJesu inkosi amen.